Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom. Welcome to Eco Rest House. Okay. Hinloanin na to guys para dinihiro ang Christmas party sa kabataan sa Barangay San Salvador, Matalom Leyte. Unya kuan. To na i-prepare para saywa hinlo ini nanay party guys. Salamat pod sa inyong suporta sa Eco Foundation diri sa lungsod sa Matalom, Leyte Province. Ang atong programa guys para makahatag ta og mga regalo o pagkaon sa kabataan sa lungsod sa Matalom, Leyte Province. Bisan nga na nga paagi ma-share or makatabang ta, murag mapil nila ba sa panahon sa pandemic. At di ka punta makalimot sa Christmas kay kuan ang Christmas kuan importante mga bisag na COVID pero mo celebrate og Christmas sa hing support sa og hintabang pa og mutabang pa sa programa sa Eco Foundation diri sa lungsod sa Matalom. Nanginhanglan ko sa inyong tabang guys para ma-realize na to or matuman kay kuan sa karon nga panahon na guys kuan sa lamay atong matagan nga bata kanang portion ba di jud nato matagan tibok whole nga taga Matalom kay tungod financial naitag financial niya sa atong capacity guys di pata nato makon kun pohon guys nanatay Eco Foundation Scholar diri sa lungsod sa Matalom. Makuaran nato ni ma-realize pero di ingon daghan magsugod ta para at least kun pohon ma-expand natong kuan niya kuan. Okay, good luck and good morning, happy Sunday to all Matalom nun ato sa nang hinduan guys. So guys, akong bodyguard guys. Bodyguard na ko guys. Dere sa kan. Hi.